lebakang ntate o wena o ile go yena wa mmotsa ka taba a metse mara ka botse lebaka mo a leba ke metse leno ya re nya ka bona ke re go le bothata bo bogolo nna ka betso a nko go itsa motho le mama a ira motho a ira ka go se mona ya ka mare pa phasha ba bolela re ba loya ba dianga mme zanga ka mo ka le nna zanga ka fika e diang pa motho ba nkhupisha mare ke a khomola ke re tu ke a itse gore nna ke tlo e bolela le mme ke re mme ke bona ba dia so ka go anga ke te putisha gore khane gore yung batho ba kena ba re pirisha ka mogoko timpe nna ke te putisha anga ka ka gore ina re phela ka go so ka batho ba ka fela bafo nna ke gopela go botsisha pele ngaka tsena mo ga botse ke mammo go lena le lesoba ga phasha le lena ba geshu wa ka bolelang gore pako ye re tletseng mo keng ntle le rena re le mo rena nna le ngaka le malome ka kapa taba tja lena re ditsebe re di kwa ka le so lena le swang re feng ditaba tja re le tshuma ke wa bona moroka ka mogo batho ba balwa e seng go raloka batho ba balwa ba ene o no kwa gore mabaka ba a fa mo a sona aka godishang ntwa go fihla mo ai potsisho shiba ba fone wena go lebeletse gare ga lapa la geno le la ga phasha o bona o ka re ke lapa le lefile ne nnete ke la kae ke la geno o ka mpha mabaka gore wa gore ke la geno ka re nna e ke re nka go pala ba nna ga disu ba tlang ka kwa lo mote ya bona wa ila na tla kwa ba a ba ke ba ria ba tshel kulela ka kwa ba re ba ke ba bolela ka re nna re di kwa re bona thwi ka matlo ore jale ke tlo go botsa potsisho wena go no motho o ile ngwa mo kwa a re ba ga phasha ba ye and then ge o re why ba le re ba bolela ka lena ka ra go ne motho o mo kweleng a re ba ga phasha ba bolela ka rena gore na ba sa re ntwa gore go le tsa gore mo ke ba re thulantshe na ba ya ka kwa fela ka re be ma go tsego a ke le thushene ke nako ya gore re lokisheng taba nako ngwe tlo ba o ka re lenya ka batho mara a ba le thushi e se taba re batho ba le thushi e le taba gore ga le bolele ditaba mo gongwe re ka fanga ka re taba ya lena le ba babedi wa itseba o tla kgona re fa ntlha le thito ya gore taba lena ya kae ka re ke di statement tše pedi tše di fapanang ene tše e leng gore ke kgole le go sepelelana tseleng ye teng sa ka kua se ya kua tena re tsebo re tshepe mang tene re ne bothata ba bare tene ba re o go boditše ampu then wena o ditše re ka eta wa e bona re ke bothata ba ke nrala re wa e bona gore ke bothata gore o re no ba ga phasha bare ge re re o kwele mang go ne motho a ileng a go botsa taba tšeo ore a go nwa mpoditšeng so lena le ditše re kae nke ye mo go ngaka ganyana goba o nyaka go ipolelela madisego kore re kwešiša gore le a hlaka le go ga boima mara re nyaka nnete yes magorena ya 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 ke re ge re le ka gae tate but motlalo o leng ka bua go bolelwa thwi wa kwa mole wa e bea wa bona batho e leng gore ba ne go phosa so e ke ntse ke kolomang ke tshwera jarata ke diang ke a tlhatsa mara ditaba tšela le ka kono kwa ga botse gore ke tšamang ba bolela thwi a ke ba jere magane ke rela re batho ba bolela thwi wa bolelwa e le mang wa re a bolelang taba tše la tsore bana ba ka bona ba babedi ka moka bona ba dutse mo ka babedi ke bona e leng gore gantši ditaba ke e ba dutse le batho ke a ba kwa gore ba re o bona mama o tla le taba tša gago ba babedi ba ke bona gantši ba reng le ba dutse le bakgotsi mola ga bo bona gore ke bakgotsi gore ke batho
gore ga botseng le banna ba le ba go nwa ka bua ka ba dula ka bua lapeng gore ba bolele le banna ba bolele le basadi o gore go ne ba tlhakatlhakana alright mara senke kere na e matrateng ka re go bona kare ga botse le reng moo alright nna ke no ke khomolela ka rawa ke na le mo di seketla be ke tlhoka nna ke a ikhomolela ka a go thushe motswadi ya le gore na bana ba ga go nyaka le go thushe o koile ba babedi e le ausi mahlodi le ausi ke mang mogadi ba bolela ka wena ba bolela ba re taba jentši tsa ke bana ba bane ditaba tse go wa tseba a ke sa nyaka se ke no rela re ba reng ko re kwa ditaba tse ba ba di bolelang gore di reng first e ke ikweleng yeah boloi ba ba go bitsa molong ga botse thwi and then ebile motho ga a tsena ka gate yaka ba re ana o tsena lang ka fa wa loyi ba botsa motho ba botsa motho mo lo mongwe ate wa reng kitla ka bua a sa tsebe selo ka rena a re maybe gore go ba ka mogano ma o go ke re ba no dia dilo twi wangwa malo ba go tlile ba bana ba la ke tsore ba le tiro re fona ba banyane ba ka strateng sa ka pele bana ba le ba fitlhe ba re koko ka re ye ba re ba gopela ke nne mmoba ka mojareteng langwa ka khela bana ba le mmoba ba tla ba tsamaya bana bale ba re koko mmoba wa o rekishana ka re ka mogola ke koleng ge ba putla ba tlo bola ke dilo tša go tswa ka a go ba ke ka ba loing ka mo go bolela ba be ba o bolela a re dilo tša go tswa ka mola di tlo bola bana ba ba nna gape ga botse ke tshwara a ke tsore ke chefe gore ke poison e ke yang ka yona ge ba mpiditše mediro nna gape nna batho ba bantši taba jaaka ba ditse ba tatene be le gore a senke ke lata ke mothuthui a re go nna re taba tša ga bošitše mara the rest le ba ba nwang jwana ka mola ba tseba story sa ka ga botse se feletse ntate le yang ba gore ke moloi wa tresteng gone jwana ge ke tlhoke sa bereke mara nako ke bereke be ke se moloi be ba tshwara kie jaaka be ba dula ka gata be ba tshwarela wa ba dula le bona ga botse straight motho wa bona ga botse ba reng ba mogodišitše a sho be ke fakela tšhelete shoprite matlhodi a re ke tla montšhetša yona ke tla phela le yena ka morekela tša gonja grosareteng e ke sa kgone go taga mafelo a kgwedi be go tsene molato fela be ke tloga ke bile ke e faketse ke re si eri shi wa e bona mama e mpušetša kua lebakeng lela la gore ke re go ya ka wena ge o no ba o lebeletše ke lefe lebaka le o bonang o kare ke lebaka la maleba le ba dirileng gore go kgathiwe pipe ntle le taba ya tšhelete a ke di tsebe taba tšeo mara bona ba ditaba kore a o tsebe lebaka leo ke tsebe gore go bakwang ka re nna ke te gopole ke baka le bona ora ke bona se se ka kwa emiša le tsona ke gopole ke baka le bona nna le nna ga bone gore taba rena fele ka sefeleng iya ene nka se re mme malaka o bolela maaka tse wa di bolelang ga go a tlala ke ba rekisa jwala ka morago re goditše mollo ditšibana ba tla go a tonyaka ba tla ba gorela mollo le rena mola ande batho re ka se ba rake fela ga e go tloga le gale batswadi ba rena ba sa phela go ntso e le pleka ga go rata batho ba thomile ba rekisa jwala gona go kua motseng ba boreka jwala ba tloga ka kua ba tla ba dula le rena ka kua gae so eo tša di bolelang a rena re bolela ka ena rengeng a di gona re ka se re bolela ka motho rare nna le bona fele re dula gausi mo e bo re ka se re bolelela go šimo re msa jaaka motire ge re nyoko sepa re tlo no khuna yena a se rekwe e seng gore re bolelele godimo gore ene wa loya o dirang a di gone dilo tša di bolelang and nna ke bokgopela gore mo gong a ka letšea gore nna le kgotsofale a letšeng a lešeng mo ba re rena re thibela batho ke iting re ba botsa re la kae ka moo ba loya ko rileng go motho a boletše le yena so lena ka kgone le ke le mmotšišeng gore rena re dira mothibela ra re la kae ka moo ba loya na le tsamaye le yena a lešeng go motho a tlhatseleng tabeo taba tša di bolelang a di gona and re se ka tle go tša re senya dinako re dirang a e gona taba tša di ke ausi ke di bonne ausi makgadi nna ke nyaka go botšiša mo ausi makgadi ka gore mme gore ba kwana le batswadi ba lena go tlile jwang gore le seke la kwana le yena mola ba kwana le batswadi ba lena ko
kore a re tšeeng taba pipe lebaka la pipe re le kwele nke re bien a mangwe mabaka mme Malaka ke nno mongwe wa lesebo gore o nywane nkare mogong o kwa bohloko ba gore o ile a bereka mogong a ba shapo dilo tša ge di tropile so a boa mogong o ba le jealous mo gorena ore jwang gore aowa and le gona kua motseng fele a gone gore a kwane le bo maki a se re na re nnoša re tlišitše mo ke gopela gore re dieng so a kwane le batho ba bantšhi kua motseng alright a re direng so a o se matlhodi wena go ya ka wena go no ba o lebeletše o bona o ka re letlatlela kwana le ba ga nthwelang go ya ka wena o se matlhodi mabaka a riang gore re se ke ra kwana e ka ba mogutama a ka re diang gore re palele ke gore re lokiše tabe tabe ke thata mme o lwa le rena thata a ke gane gore o ba bereka toropong ngwana o laga gone o ba dula gae le first born e dula gae mme a sene bothata re tira tse ka moka nna a seng ka nromela tšhelete shoprite go be go dula mosebeadi ka mola motseng o la gage go dula mosebeadi a mo romela ntong one re sene bothata and then nna gone jale o ka bona maybe kwa bohloko ba gore mme o ba mofadiše ba mofadi o tse ka moka a mofa ditše ba mofa ditše ke sene bothata tšatšing ke ile ka kopana le ena mo taratang a mofa ka re mme o dira mara a oa matlhodi ke mae ka go mola ke gomotse ke leto a go nento ke tlo bolanentse tše ntšha ke nyako di bolela ka re ka be ra hlabiša letšale yane o ne mmaka o ne lesebo le maabana o ba le motho kgoneng a re ba go phaša ba ntse ba ntloela masebe motho ole di tlile tla mpotsa ka re ke kena ka nna a re tloa re tloa gone motho a sa weng mo lefaseng ka moka re agile ka moka motho wa huma le one bosasa wago a gone bothata fela a tlompotsa re tloa a botsa motho mo nna ke tsena ka nna ke ngwana se ka mpakiša selo ke sa nyako o tswela pele ka phelo baka a ke nyako o tlotlho ke ngangalela and-e ena ke ena a re nna ke moloi le ngwannyana ka monete le nno re ka ntšha kgona la mmotšiša mošemenyene o tla fetola wena o ne tlhatse yes 100% ye e leng gore ka go tlhatsela re o mme o rile so re ka mo founela gone jale le wena mme o ne tsamaya ko šalang ka tše di reng ba ba re so ka wena ya yena o ne hlatse nna ke disatse a ba bolele gone jale nna ntate morena nka se re ke ne tlhatse a se Nna ke nae. mola a tla tlwaela motho leankwata jale batho ba so polelo je ke tša bona batho ba bona ba ba leng nabo ka kua bona ba ba nwang bana le ba e le go bakgotsi ba bona Mma gore na- diphoša go nna go ra wa tlwaela motho mara o re ge batho ba tsena ka ga gago ba ba goeletša ba re na le yaka e ka mowe ba be ba e tla go dirang batho ba ka mogago a se ba go tsene motho a ka tate ka kapa bolela nnete polelo a ya bolelwa mo Aowa. gape le ge motho a etla o tla ka lebaka ka gaka nna go no tla motho o mongwe a go no tla batho nna ga ka go tiwa ka lebaka tate ka kapa a se ga nkena foo ke bolela nnete pele ga modimo foso le bagišane ba ba leng gona ba tseba gore le nna a se motho a gore ke tsane ke tsena malapa le ka so a ke tsene metsi a ke no tsana ke kokoša ke sa tsebe gore na ke nyakang mo ke ya ke tswa ka lebaka la gore ke nyaka eng fela a ke no tsana ke sepedi and a ke ne lenkoko la gore ba re ke tla tshwara batho ka gona ka mogolo alright a re fe ngaka sebaka maubane re ko gore ngaka ka re fa ya o batametse gannyane mo wena ya a ke tabišeng a ge ka studio ke wa moya man ke nagana re maloba ke emphasisitse gore batho bo makhelwane ya ba a hlokana like it or not o mongwe ga itea mogoši o mongwe tshwanetse ke motho wa mathoma go tsoga mara ke tshwenya ke mmegare ba tšere seketekete sa kaka sa senyaka then re nyaka mo if o le ya allegation o ska itea full stop ora a ke sa re discuss o sa e bolelelang go le ditsogana tša ditlamong matlhodi a ba ne ya mogekolo le mammang o hweletse wa bona re ke crash ee ke gape di tše ntšhiwa then re gone boloi a re ka se go testify mara ke tshwenya kore o hweletse ditswana ene a ba rona matlhodi gore matlhodi motsaletše perhaps matlhodi ba a sa iše e o felela kae garafo ke engadile
mara ke nene concern ya gore mogekolo ka mo tlhokofetse pele ga a tlo bona garafo tata go bona ba phela bana ba bona dithuso wa ya sa go tata go bona gane ka yona e gana ka ba bone ba batho tata go bona ke ba nke ba le ba are maki garafo ka gago e seng ba bona dithuso ba no ba ya dimile mara ke bona tate selo sa ka se ka mo gago a o maki tla o se e seng ba o ra gore ba balalwa la bala ra go bona a le gona anke ba re mogale bo mpaletse then garafo ka le yona e khweleji jona di a khwella mara re sa discussa e fe re nyaka tharolwa ke go be le peace between the two people yeah mara e ganella man gore o hlongwa dithaba man a go ne e tswang ga botse re ishi re lukishi ya So, a ke tsore o fetša na bile. ke dumelana le wena ngaka ke mola ke botsisitseng gore ga botse lebaka le e leng gore mama o ne le lona le le ka riang gore batho ba mokhathele le pipekeng ba feleditse ba ra ba tseba buti a re ke gore le mmakisha re ko motse weba then a se be ra kry-a ntlha gobane taba go tla mo ke taba re mme o re a ke sanwa metsi ene taba ya metsi e sempolo re ka thuša mama a kala ka go mo thuša ka go reka lethombo a ya go nwa metsi mara se se šalang gore metsi a bogano le a kwanana mama mo bophelong o ile wa tekgwetša o biditše matlho di dutše fase le yena o no go bolela le yena jwale ka motswadi mo gongwe o mo eletša mola le mola go bo mo lemoša diphoso tša gage mo bophelong o ile wa bitša sesi ka mola wa note kry-a o dutše le yena fase o mo eletša o mmotša ka diphoso tša gage wa batšhaba ge ba ka le bitša le kaya ee jwale ka gore o goletše ka gabo le ena go ka kry-a ngwana ga go a bapala ka molapelele o tlo dirang sesa so bana bale ba tla kgona go etelana le lena le batswadi lena le sa boledišane mara ke mabaka a go lokišega banna rene ba agelwane ba e leng gore bana ba bona ba bolayane rene ba agelwane ba e leng gore ba bangwe ka bo bona ba phaelane ditheto ka kgang rene go ne ditaba tše e leng gore di ka dira gore batho ba re rata re sa rate ba seke bo ba gatelana ye ya lena nna ke a ekwa mara a ke kwe nto e leng gore na ke ka leria gore le seke la kwana unless e le gore no o mongwe o ne gore no nna pride a ka intumelele gore ke bolediše mang mama go lena o robetse mme ge e le gore ba ija dišeba tša maagelwane and a diphoso o ba swanetše a diša and mme go lena mo a robetseng o robetse ka pelo ya gore ke tlogetše bana ba ka le maagelwane mara lena le šetše leo ene le loša ke bomang le loša ke batho ba ba kgonang go tla ga geno ba bolele ba re no mme o re then mme o le yena o kwa batho ba re no ka mola ga phasha ba re then taba tšeo di bolela ke mang di bolela ke batho why di santše di bolele ke batho ke lebaka la re lena a le kgone go ka batamelana la tla la dula fase la lemošana diphoso nto le e lwelang nna ga botsege ke no ba ke e theeleditše a ke bone le nto e kgolokgolweng ene tharollo ke yone ya gore mme a reke pipe and then a goge go tloga kua a iše ka ga gage e fetetseleng jane ya bobedi e be taba ya gore no taba ya garafo ya rekišwa re ka e reka then taba dizwana di a rekišwa re ka di reka then ge dilo tšeo ka moka di le mo le o baka go na le ntho re ka se kgoneng a ke re bjale re ka se reraka batho gore maagelwana kwane le wena ge batho ba tlile ka ga geno ge ba bolela ditaba tše di sa nyakegeng o no ba kgalo a re loile go lekane re lokišitše tšeo ke tša kgale tlela tšeo o di tletšeng wa rela mollo mogala ba gešo a re sware se sengwe a re sware tše ding ditaba
ka gore re ka se kgone gore re ba ga phasha ra kang batho ba batlang ga bone e tlo re palla ene nna ke nyaka go bolela Maditsego mo bophelong o ka se tsoge o tsentšitše mantšu ka gare ga motho gore a go bolele ga botse ge motho a go bolela ka mokgwa wena a nyaka mo tlogele a bolele o tla ba a lapa a bolela wena ka moganong ga gago a go tšwa mantšu a bophelo mantšu a kago ka mo re a rate ntwa lena go ne batho ba e ba kgatlhang bona ba ba kgonang go tšea ditaba ba di iše ka mo ba tšeetša ka mo ba di iše ka mo why ba sa bele nako gore a re bitše batho ba meeting lene ba agelwane mola le dutšeng why ba sa le bitše ba re ba agelwane re swere meeting wa ba agelwane bana ba le mama ba ne ba bona ba ga phasha ge ba ne phoso bitša ba ga phasha o re ke ne bothata bana ba ke le ka go bolela le bona ba nko gonjwa le ngwana ga go shu o etela ga phasha ga ka ra le ka kua ga phasha ba re o a hlatša ebile o wele go diregang gona mo motho o ka se tsogile ebile o motshepile a ka lotla ka moga ga wa robala o tlo re go ne dilo tše dingwe re santšeng re di lokišeng a re gane le botšane mantšu a botlhoko a re gane go bile le ntwa mara ntwa ya gone mo e re išang ande ntwa e re lwelang mo a e gone kore yeo nna ke nyako no e bolela a gone ntwa e re lwelang ntwa e re lwelang mo ke lesebo le dikgopi ande ge e le gore mama bo bereka le wena o thuša ba ga phasha gone jala o ne ranta o ne selo ba ga phasha ba tla go thuša ba botse fela gore ngwana ka mahlo di nthuše fela le ntšo fela ngwana ka nthuše wa mpona ke apallo a ke bone phoso nne moagelwane ke motho bohlokwa moagelwane ke motho bohlokwa kudu go le motho phela le moagelwane wa gago ka lethabo ka lerato le tlo bona like le tlo ba le bophelo bo bokao nako nngwe di-family di kgona go emela kgole motho a wele ke mathata motho o tlo mmitšalla mathomo ke maki mara nna ye ke kgono e bona gore e ne le o mollo o ne ba hlotli antšha mantšu a gore ke na le batho ba mola ka moka ba mpolediša ga jwang a ke tsebe tabeng wa tseba gore wa yo ka se etseng lebaka ke gore ge o ne leba o lla so le yena ga a ne lebale o lla so and then batho bale ba šetše ba no nnokela mantšu a wena o seng wa bolela ba tseba gore o ka se tsogo o botšišitše nthoelang se se ka kua ao strata sele ke a se dumediša ka bene ba bona fela ke dumediša ka moka dumela ka moka ke tseba e le bona fela ke sa kwanele mara jale ke kwa re section ela ka moka alright jale ke tlaba ke yone eo ke nyaka go tseba gore na jale ba bangwe ba bona ba ke sa ba bolešing mola polekeng ela ke bomang ka rena ke tseba bona fela a bona mama ge re ka nyaka tšentšhi re ka se di kgone ba ga phasha le ile la ka mo lapella mme a le raka mama o ile wa ka kua ga phasha ba go raka a sanka ba nthaka mara ge ba dia mediro ba mphe pampiri ba mpotse selo ba no dira bona go nthaka bona a sanka ba nthaka mara modiro wa diriwa ka se botswe selo ka bona go tletse go phethesela batho ba go dumedi go bontšha gore go dumedi alright lena nako le sa kwana gare ga ba agelwane ba le ne le bona ka moka le be le le malapa a mabedi le kwanang go feta kudu le go feta so lena ga leno ba le gopola mama ra re nto be ikuša batho ba bangbosi gore lena le ba babedi le kwana go feta strata sela ka moka ba ekwa moso gore bego nna mara be ke bone e se phoso kare be ke dula toropong ande ke šile bana mokgekolwe be ke laelaena gantši mogala ka go motshepa ke se ke tlwaele go tsena metseng le go jwala ka tlwaela go tsena ke go kwa ga botse jalo a ke re go be ke le closed le yena ko motei ke yena mma go bona ke yena be ke re mokgekolo le ge ke sepele ke tswile alright re tlo dia so mama a shule se sia ma ke se sia gone o wa ke ngwaneng shule ngwana bo mahlodi
nko mmotse phoso tša gago le bane le yena o no mmotsa re ngwanaka o ne phoso go e tla mo. Mogadi go dilo tše ntši tše ke sa di rate go wena diremarks tše o tlhwela go di phasa ke go a ke kwane le tšona a kwana manjo no fetše wa bolelanyana gore ke nna ke feta gore ge ke ntše ke le mola gona o le batho ke ona e le gore a ke kwane le ona gobane ke kwešišitše gore a ke sa kgona ka ke go bolela Se ka dumelela nto e reng se ka bolela dumelela ye e reng bolela dumelela yeo motswadi yaka radiong re tletse go bolela se e leng gore ga se go sware gabotse ka seesimong mekgwa ya gage go nna a e nkgatle mekgwa ga e go kgahle ya bobedi ke bogana mekgwa ya gage tate alright ka gare ga mekgwa go ne dilo tše dintšhi tša go swana le eng koko wa go gegea diremarks tsona tšeo alright mola go ausi mahlodi mahlodi tate ntho e nkwatišang kudu go bua le ka e nako ke nyaka go mokgalemela yona mahlodi taba tša di bolelago ka moka a se di nnete be ke duma o kare nka ba bolela nnete e le go nnete ya taba a se di tša di bule tša di tlhalositšeng ka moka mahlodi a ke di kwešiše ke kwa e se di nnete jale ke di kwešiša gore le ge re ka swarelana go a diragala o sa ke no tswela pele ka ona mokgwa oo ye ke kgopela gore a bolele nnete e le gore ke nnete ya taba gobane le taba dijwana e gona o no tsena ka maetlo corona mengwaga e metele ke sa le toropong bile ke buile gae bile ke dutse a se ebile ke motšhala morago ke rometse batho gantšhi kudu tu dizwana tše ke tše jwang mama ke be re tšhaelana tate ke motšhaelo like re rekelana dijo so ke tsene go bona ke le gauteng tše di seng tša tla go wena ke eng ke dijwana tsona tšeo ke di nyakago tše bona ba di kgweditšeng ka moka re rekišetšana dikotlolo tše kgolo tšela le dijwana ka mogape le re bea ba bangwe ba šetse ba fekgwedimane le dipitša dicastron tše kgolokgolo tšela tša dinkaša jalo nna go nna dipanele go tla le ngwana mogadi wa ka re le ba babedi setlamo se ka moka ba kgweditše ka moka ene ba nna le ngwana ba mo edile di tla gore na re ba babedi briki ya toma di swere ke yena dilo ka moka a tlhosa itsena taba rena jalo ke mo ke sa kwešišeng gore a botse go sepelang alright e ya dizwana a kere ke setlamo re tlo se bitša setlamo se se tla tla mo pitšeng tše kgolo setlamo se then ra tla ra kwa gore wena ga botse se go tshetše jwang le ngwana mogadi gore ba babedi ba ba swantse ba re fe ke nna le ngwana mogadi wa ba ile re ba mafelelo wa kwa ba le go tswelela ditaba ga botse taba e setlamong gore setlamo bo ausi mahlodi ba tshetše mmama ka dipitša tša gage ke ela mogala boa e boletseng so re tlo se bitša setlamo se tlatle se re botša gore taba dipitša ba berekile jwang gore lena le motshele a kry ausi mahlodi alright mopapa ausi mahlodi ka kua o ka re o nyaka go e lokiša taba ausi mahlodi o ria jwang ka taba ya setlamo sa dipitša yaka basadi ba setlamo no le tlatla mo pitšeng ra tla ra kwa gore malome ka kapa awa be se no ra gore ka tla dipitšeng tate e beno ba go mogalema lena la mmotsa ka mokgwa swantse yena e lokiše ka one lone no yona a kere ba setlamo ba theeleditše pitšeng tše kgolong jale e no ba re taba ela dipitša di a nyakela so o a sengantšha o swanetše gore a loria polana gore a lokiše tšhelete e gona tate e swere ke yena mosadimo e gona tšhelete a rena e swere e gana fela gore a re rekele dilo a re fe yona clare ausi mahlodi e gona tšhelete ka e swere aya swara ke nna e swere ke mang ntate ka kapa le ntate morena
Yes, club. I tle ba tle ka moka ba feletse. Nna ya swara ke nna. And then sa bobedi le mmuso re ena o tlo kgona gore fa ditšhelete tša rena beke na tše re montšheditšeng le ena di-250 tše re montšheditše tša ke nyako di bolela mara o nkgapele tšore ke di bolela le ena a tla re fe di-250 tša rena tše re mošhaetseng tšone Oh, ya di 250 ntate Moremi ha e le a bokae. tla re tšhele le rena 250 tša rena a tla bolela gore tse kare re tlo tla re le basadi ka moka re feletse mo a tla re botse gore le rena 250 tša rena o tlo re tšhela tsona na Ntate Moremi. and then tšhelete ya slam a ya swara ke nna se e ema ka covid ba re ke covid ya re emeng e re ke tla ke bitse basadi ba slam ke tla ba bitsa ba tla batlamo Tšhelete ya di 250 ntate Moremi a se taba gore ba re tsona ke bakaneditše a ke bakanedi yeo ne e le ya ka thoko be le tamotse pedi godimo ga line ga group e teng a kere e le sa dijwana thoko e le sa di 250 ke ya ge o bo o le mmereko wena 3 months notice before re ntšhetšana di 250 and le gone jalo ke a tseba gore ba ntšheditše nna ka nako e ke gorona Oh, wena ka botse o ba kolota round le bona ba go kolota round. di 250 tša setlamo seo Ke ra gore wena o ba kolota round ya di 250 bona ba go kolota round ya. Mara musuka re ke square up. mara ke reng ke be e buletšwe gabotse semmušo ya bone Mara o ra gore ela gape ya di mara ntle le go bolelwa mma gorena o ra gore go nwa le a ke fe mohlala ke re ke fa Moremi ke kgopela 200 rand go Moremi wa nkadima tšatši le lengwe o kopana le nna o šaparegile o re no man ke kgopela o no nthuša ka 200 rand ke mo thuša ka 200 rand o ra gore nka tle ka re Moremi o nkolota 200 ranta wa e le gore le nna ke swere 200 ranta a gage aowa tate yewe a ke nagane ge e be e fedile ke tseba ge motho a ena le mmereko e le more ntšhang le 250 le go jwa lengwalo ge ba mpha lone be ke tlo entšha a ke re ya ka re o ena le mmereko yona e le bothata eo ke ewe ya dijwana ke ya dijwana a se nto e teng mare ke group e teng ga botse lebaka dijwana le ena lebaka dijwana ga botse a bona ha ke tlo re sebaka a re etse gore go ba a re itse jwa dilo ke a dinyaka tsone ke a dinyaka ke re di tsena gona mola pipeng ya metsi di wa di bone dilo tse ka moka dilo tšakana ke a dinyaka dilo tšaka yo bomme ba setlamo tlišang dipitša a ba tliše dipitša a ba tliše dipitša 250 yona a ba mpheleng wa neng modiro a mpheleng wa le ke tlo a ke re gane sele a ke re ke a tseba gore e tsamaya ka mokgong mare ya dijwana e be e no dikologa batheeletše ke duma go le topa man ke duma go le topa batheeletše nke le re thušeng ye yona ya re pala nna re tlwaetse go solva taba tša nnete tša go tšea gabotse jale ye ya lekgono le gape e gana go bela le ge e le sospane e dutse mollong batheeletše nke le re thušeng motlho mongwe le ka tlartela ka tharolo ye e leng gore e ka kgona go thuša malapa e le a mabedi 01311004060 01311004007 re na le WhatsApp line ya rena ya 0648582771 a šibawe MCRS o mo moyeng dumela thobela re bona ra leta ya zama go dula ga botse wa rra o kgone go kwagala ga o kwagala a re tshware go lebogile o kgone go dula ga botse o tla boa 013110046 MCRS mo moye dumela MCRS kunjani re gona mahlanko gore ka kapa wena no profession lo ni kedile leyo njani batho ba bona le mangane especially go le iseng me all right o
Ala, wabona. No, abamisebe mme bao ba suicide ba dikotlolo bao. And I was coming to Killing, and I was taking one of my solve. You know, they tell you the Okay. The kotlolo, Baba can the kotlolo, well. O baba ka dikotlolo tshela tsa pompitša It's Baba Gay. a ke tsene. Now they have a flag about 1 hour. And then, everything said it comes, then Kotel. Abamis never vote. Okay. Yeah, now for example, if you a professor, 250. Like a little Sangala, I'm going to in Kavakavin. You take one professor Telamane in Saparigi, Uti 250, no professor around Kolota in Kolot. Ra go kwele matlang gore thabetse kudu re ya go leboga re thabile kudu go leshana le wena bošego ba lekgono msrs mo moyeng dumela msrs Hello? yebo The guy. re bona ra lena Oh, so guy. ra go amogela Ntate ka kapa e ke lebeletse e tlhoka merupa ntate moremi a tsoge a e bina go merupeng when gore e ye meropeng o kwa o ka re tše di bolelwang mo tša dipitša tša di-250 tša dipompi tša metsi e no ba taba fela e sa kwagaleng ke tawa fela tse di sa kwagaleng mara e kere ka e lebelela taba e ka mo lapeng le lefe ka re ke ya mabedi malapa a ke tsebe gore nka re ke le lefeng mara taba e gona yona e ka mo lapeng le lefe wa rra malapa ke ya mabedi ke la ga paša le la ga thometsana taba e ke e lebeletse ga botsebotse taba e ka phaša okay ya e tlhoka merupa ga botsebotse la e lokisa ka mokgwedi e lokisang a ke bone e loka jale go išiwe taba ya dipitša meropeng bathong ai pitsa tse ke dipitsa fela di no tla morao mara taba ne se tsona e le teng ka lapeng a one botata wa rra a re go kwele re thabile kolo go bolešana le wena bošegong ba lekgono msrs mo moyeng dumela msrs leputšwa la digwale thobela o ya o ya a re go kwele leputšwa re thabile kolo go bolešana le wena bošegong a ba lekgono msrs o se moyene a kwande moralo tša thobela wa ga yeso wa go se tsebe selo ke gopela ba tlhokae o amogetše wa rra ya nna ba tsara a ke di sole be ke duma gore ba ba ga phaša ba dule fase ba naganetse gore le seo se ke between bona le motswadi ya bona le magelwane tlhokomelo e le gore batswadi ba bona le magelwana bana ba sabole ka gona nnete bothata bo lobile gore ka morago ba bangwe batswadi ba bangwe ka madimabe ba robale o ya ya bona go robala ka khutšo mm taba e thomile setlamo e tla ka ba setlamo
ba leša bomagolwane ba bedi ba e leng gore ba ratana ba tshepana ba šalelana le bana ba tšhelelana mampi ka go se lebelele ka itleleleng bobedi ba bona ba dirisha diripa ba ba theetša ba ga ba tloga kampane ya go theetša ka mo go ka ene bale taba ya dipitša di 250 ga se ntse go tshwenya okay setlamo ke se se-one se tšhaela dipitša dikotlelo ge motho a ba le modiro se tšhaela modiro yeah ga e ba mogopolo wa matlhelwane o ba tšhaetse dipitša go ala ka lenaneo ka mokgona ba kwane ka gona temeke ya gaga ya gore ba mo fe dipitša a bo mo fe dipitša oh yeah ola maganane o rile modiro a goroga ga ke kwa gabotse ba mo tšhaetse di-250 tša go goroga mogopolo wa modimo ga a dirane e ke a tseba ba ntšheditse di-250 ga di goroga yeah ba re ya dira ga ba mpotse ge nke be le gore 250 tse ba di ntšheditse maagelwane ba di yaka ka nnete gore di buše maoto na ba swantse ba ga ba ya di modiro ka gore setlamo se selle se se ga se dirang modiro ngwana ka mokgoretse ba o fa reporte 3 months before ba mo reportele o gekola modimo ba tse o buša gore ga ba dira modiro ga se 250 a dialo ge o dira modiro ga ba die modiro a ba fe 250 tša bona o ba ntšheditše dipitša di ya moswanela ga ba moneng ka nnete wa rra a re tloga re thabile kuno go boltšana le wena bošego male kgone mrena 013-110-0406 013-110-0407 MCRS o semoyeni locha MCRS Eka baya MCRS. ntate mosela kgomo ka lefiso Ntlhela botsomola. a re gona wa rra lena Ke bona dilo tse pedi ka gare ga tsaka. re fe tšona Mme wa Tlomeka o be a thuša mmago bana ba ya go na le seema se ba reng ba tswale ba temona le pelo ga a tsebiwa. okay Bana bao ga ba na pelo ela ya mmago. all right Mola Mmatlometana gone yala a sokola bona go bontšha ba ijara botsolo o ba jebalane ba ja balala. Ditšhelete tša setlamo ntate ka kapa ya di rerwa ko setlamo le modiro o berwa ko setlamo aga ya le bana ba dilo mara ko setlamong wa tsebega o ya ntse ba o kolota batho tšhelete e ya ko setlamong ba o tsebišitša ba o tsebiša wa tseba re wa kolota ya Mmatlometana nke ba romela tšhelete ko setlamong o ba mmiditše ga ba mmitša ga a romele tšhelete ko setlamong le ya kwana wetsa ba mo tsebišitše ka modiro o banang le ona gore a ba mo tsebiša mara ga a romele tšhelete ko setlamong okay yare o a ba kolota ba le ba lebeletse gore nna re ka se mo fe ya dipitša ke bona ka tsela eo le kwagetse ntate mosela kgomo ka lefiso re thabile kuno go lešana le nna bošego ba lekgono a re topeng wa mafelelo MCRS o semoyeni a kwande Thobela, aga le kae? re gona re botša lena Re gona, go hlokaile. le amogetšwe Nna go ya ka nna, ke re bagelone ba ba lošitše ke batho, go kwa bo mabarebare. Ka bane, a o le motho o kwa mabarebare, o swanetše wa go magelwana, o na le nnete. o ya Tšiše, o kwe taba go tšwa go yena. Eya, ka bane, o kgatileng le thombo, a ka se no kgatle ko o kgatha le thombo. ya Nna bohlatse. okay a se a kwa taba go tšwa go mongwa yona a ko tsela kwa taba a tšee motho wa re e rie ko kwa gore ke nnete na go ntšha maaka ao batho bele a ba ikwa ka mabarebare ke demo ba ilwa cause ba ba gahle dipitša be ba tshwanetse gore mosadi batho ba monne dipitša tša gage la gore ba re sa le ba stopa ka COVID-19 be ko se ba ba bitše ba ba botse lebaka gore tota re lefa ka nako e so o ya ba ba bee metsi magako ke
ke tsenya ke re ya mma gore na le kwagetše re thabile kudu go kwa maikutlo a lena batheeletši moroka wa bona mo bophelong ya sepedi se re go fa ke go fela sepedi sa bua sa re ge o thuša ngwaneno a e seke ya ba sekoloto sa gore wa mo thuša kapa o mo thušitše motho mollo mong mo bophelong o bolela ntwe a e ratang e thabišang yena ene motho a re mola bolela ntwe e ratang ke yena e thabišang ke yena motho a ba a boa a kgolwa ntwe yena a nyakang go e kgolwa go sa kgathale gore na batho ba reng nnete ke e feng maka ke ya mafeng batho ba ga phasha le ba ga tlhometsana pako ya bona ke e nnyane ge e ka ba tšere dikweleng ke tsona tša therešo ke e nnyane unless e le gore go ne le ye nngwe ka morago ye e leng gore e sa fitlhegile mara ge e ka ba ke tsona tše nna re dikweleng ka moka ga tsona ga go ne nto e sa lokišegeng mo go tše ba di boletšeng and batho ba ga tlometsana a ba tlogele go entertaina dilo tše di bolelang ke batho ba ba khošeng madila ka kua motho wa go khora madila o bolela ntongwe lengwe ya nyakang go e bolela ka nako yena a nyakang ka nako a ratang and o ka se laole motho gore a boleleng ka wena o e boletše polelo e moroka ke le ka kapa ka mokgo re hlapaolwa every day a re kgone go tima batho melomo gore o se kwa bolela ka nna ka mokgo bolela ka nna ka mokgo o ka se dire ka mokgo mmatlomatsana ga a tšee dipolelo tše di bolelang ke batho ba leng ka kua a se ka di tšea di bja mo a tsebe gore ba bolela ba nnoša a ba re yena a ba bolele le yena ge ke bolela le malefo wena o ekwa o ka re ditaba tše ke di bolelang le malefo o ka re di suta wena a go tlo o swana le ge ke tla go wena ke go botsa straight ke re moremi taba ke skete and ba ka no bua ba re a re yena le ge yena a ekwa ditaba gore di šupa yena kapa di šupa lapa la gage batho ba ga phasha le a kwata man le a kwata ene le kwatang a le buika keno lapa ke lapa la batho se simola o boletse gore lapa la gabo go tloga batswadi ba sa le gona batho ba etla jwale ga go ne ka tsela ye re ka tlera re batho ba se batho ba sa ga phasha mola lapa la ga phasha ile lapa la batho ene le bona ba ga phasha ba ka no ba kgalema gore le seke la bolela ka tsela e mara ge batho ba nyaka go bolela ba tlo no bolela so batho ba ga phasha le ba ga tlhometsana e go lena mara nna maele ya ka ke gore batho ba lweša batho ka dipolelo motho ga a tšwafe gore a ye go moremi a re malefo o re a boe a ye go malefo a re moremi o re gore batho ba kgone go tšwela pele ba balwe that's why ke botšišitše ka re mme tlometsana bana ba ba ga phasha ba ile ba ema gating mare taba ke sekete gore aowa batho ba ga phasha mmatlomatsana o ile a ema gating a re taba ke sekete ke aowa taba dipitša ya lokišega taba di 250 ya lokišega ene boka ga re ba lena ke duma o ka re o mongwe le o mongwe a ka tekagela khutšo mo go yena ge o ka ba le khutšo mo go wena o tlo kgona go fa motho o mongwe khutšo mara ge o ka hloka khutšo mo go wena o ka se tsogile o kgonne go fa motho o mongwe khutšo ka baka la gore o ka se fe motho nto o seneng le yona
ene batho ba gesho boikgogomosho mmatlometsana wo mogolo mo go bana ba ba ga phasha batho ba bagolo ka nako nngwe ba le problem ya gore ba admite diphoso tša bona mo baneng motho o no bona o ka re no nka se re go ngwana ka re sorry nka se re go ngwana ka re ke gopela tshwarelo ke ngwana a ke tlo telela ke ngwana and then motho o mogolo a e fetša moo and then ngwana le yena ka nako nngwe ka baka la tše di moswereng a palela ko gore go motho o mogolo a re nnae tša gore mang o be a dula kae mang a se thuši mang e be e le diemo tša nako yewe ene moroka go dua le ge nka re ke dula moteti ka mogo ngwana ga go a tsena sekolo moteti wa ba le mathata transport ngwana a tla dula go nna beke go fetela wena o sota mathata ga out nka se ka re ka ngwago mmola ngwana o la godile a bereka ka re ga a le so o ile a dula ga ka beke papa ga a sene tšhelete transport ya go mo patelela no maemo a be a dumela ka nako yewe gore thušo ye e beng ikitima e be gona ene dilo di be di mo dumela mmatlometsana go ya ka mokgwa a bolelang mara ga a kweše gore tše ba ga phasha ba mo thušeng ka tsona goba yena a thušeng ba ga phasha e be e le seemo sa nako ewe go dua le ke seemo se sengwe ene baagišane ba gage ba yena ba a thušana le bona a beng a phela le bona a ba sa le gona gape moagišana motswadi ya ka nna a se moagišanaka and relationship ya moagišane le mokgekolo mmamaubane ka kua gae nna a ke tsene felo mo go yone ge mmamaubane a robala ge ke nyaka go e stopa nka no e stopa ene go se tle selo ka baka la gore dikoloto tša mmamaubane a se jaaka so dikoloto tše di dikolotanang tša gore mang o ile a thuša mang kang mang a adima mang a se reng kae batho ba modimo di emišeng di stopeng a se dikoloto dilo tšewe e be e le ge re be re thušana re le bana ba motho ene modimo a le thušeng nke lebeng le nnete lebeng le khutšo motho wa go ba le nnete ga nke a rata ke batho mara o ba le peace mo go yena ke lebogile moroka a ke go leboge malome ka kapa ba ga phasha le ba ga ditshego ba ga ke ga malaka ga di wa ga tlometsana ko wena wow alright lapa le re bolelang ka lona ke la malaka ba ga malaka ga ke le botseng o ngaka ke re mama ya ebile o moporofeta alright bibele e re baporofeta ba tlo tlaišwa go feta batho ka moka e tla go latelela se ka latelela polelo gore mang o reng o bolela ka wena a reng e tlogele mamase a gago batho ba bantši ba wela ka gare ga mathata gobane ba latelela polelo ga ba emele go latelela ke polelo magorena ke gopela gore o be le pelo o be le kgotlelelo ke sa re gore bo mahlodi ba go roga ke sa re gore bo sesi ba go roga ke era gore ba go tlhomphe gore o kgone go kgotlelela dilo tša go kgotlelela phelang ka lerato wa tseba go swalela motho o mongwe sekgopi go se bolediše motho o mongwe ke morwalo godimo ga bophelo ba gago nto ke morwalo mo go wena o rwele morwalo e leng gore a go ne mo o ka o ntšhang gona ke tsego o swaretše motho sekgopi o se swaretšeng o tla se kgona go swara sona bafo a ke gane ge o lebelela ka wa tsa nako nngwe go šetse o ne ba o lolele batho bafo ke nyako go botša nto go feta mola le ge ba sega tša bone o šetse o le gore ba sega wena ko gore e thute gore motho a re ke ya go sega a rela wena a re ke ya go sega ge motho a sega ke ya rona o sega tša gage a sege wena wankwešiša nto matomo o ka se kgone go phela o sa phele le batho ba ga phasha ba malaka ba nna nkelekwaneng le kgatla dira kwanang
mma gore na o tlile mo ka lebaka la gore wa lla baagelwane ba gago ga ba go thuse kua gae le kwaneng le ba ba ga phasha ene batho ba le bona e leng gore ba nwa buala ke ya ba kgopela gore ge ba kgoši ba tsebe dilo tse ba di bolelang ka kua gobane tse dingwe ba tlo ba le maekarabelo go tsone ge ba ya ga bomatlhodi ba ya go orela mollo ba tsebe nto ba e bolelang kua mollong gobane tse dingwe ba tlo di arabela dipolelo tse ba di bolelang ene tlhatse ya gago e ka sebe jwala o ka se no tloga ga geno wa nwa buala wa go orela mollo wa bolela ka lapa le leng kgausi le magaphasi o loša batho then taba ya metsi reka pipe mama mo pallwang re bone re go thuša bwang e ye ka gae straight go ntse le mama a kry a naye tšhelete go reka pipe gape re bolelela seemo sa go njwa le ene re o ne molwetša o a rialo o robetše o robetse ya mara go ntse le koko re bolelela ditharollo tharollo e ke bolelang ka yona kore na ya metsi reka le pipe le e leng la gago o te kgogele metsi ande ge e le gore ba ga phasha ba lokologa yeo ke ya bona a se ya rena re lepitšentše kgolo go tlo tswa go bona gore ba tswa ba go file metsi goba bona ba tswa ba gana ka metsi na mara polelo e re metsi ke bophelo a raganetšane ka gona so mama a re go thuše mo palelwang o reke ya gago pipe tane ba ga phasha ba dumele le ge o ya go ya papela ga bo bona tane le tla botša ba mošate gore re tlo sepediša pipe le ka sebele bothata ke ausi mahlodi alright taba ya metsi lelatšo le mofile wa dumela ke re sese ya ka kgopela letšo le bafile a tsa ngwanešo e thole morwalo o boima o le o rweleng a se ona kore e se taba go riela rena feiba goba ngaka ka moki goba malome ka kapa goba go no kgatla batho e thole morwalo mo fe metsi and then le mmoneng gore o nyakang lokolla pelo o se mahlodi le mo fe metsi ene mama ke a kgopela gore le ithute go dula fase re trafile ngwane go njwana ga e ya ka kua ga phasha ga e tla ka gae o tsena ka go tšhaba a ka no ba se gabotse ge e le gore ke mofokodi wa rena wa ga malapa mara ke mofokodi wa ya malapeng a batho a e leng gore mmaga ga a kwane le malapa ao mo e leng gore mmaga a ka kgona go lokiša re a kwane le malapa ao gore ngwane o ga a le ka malapeng a kgone go ba safe ba tsebe gore ngwane kwa borena nto re lwelang mo nna go ya ka nna ge ke e lebeletše ga e gona re lwela kgang mo ande ge nka re sepela o ntla le lekgang mola o ka tla le yona mama ye so wa bona re lwela nto e leng gore motho ge re ka moroma ka setle le yona so nna ke kgopela re lekwaneng ande gore le loke rekelanang dilo tše le re ko go tšhaela le be le tšhaelana ka tsone ande ge e le gore ye ya pala re e bolele straight re dire pampiri contract ya gore re kwane ka gore a re a fana tše and then tšela e leng gore be e santse re mofe di fedile molato a rena e fedile a ke ne molato go lena le leslamo le nna a ke sane molato mo go lena re ya kolotana bole re shapo re patelana gore le dire fema mong bošiša wena o ka kgotsofala ge ba ka dirang ge ba ka go fa dipitša a ba tlišedijana jaaka tate and then ela ya di-250 ke tlo utlwela pele le bona ba tlo mpha pampiri ya kere ba e le gore ke ba diphile tla tswela pele le bona ene botana alright and then ba le leng gore wa ba kolota o tla ba patela ba ba šetseng ba ntšheditše wena ba e ba ntšheditšeng le baena le mmereko a ba mphe pampiri ke tlo bafa no ke ra ba šetseng ba go ntšheditše wena ba bile le mmereko ba se ba go botša o ka kgona go ba thiba melato le ya morago a se ke ba dira mmereko ntle le yena matlodi ke yena ile ga dia mmereko alright
ba bang ba se ke ba di mmereko ke Alright. ba dula go lenyana so ke se Magorena wena o mo etapele o botse mahlodi o se ka mo fa ka letsogo o botse mahlodi a go fa account mo transfer le 250 ya gaga a ke re go ntšheditše nako wena goro ga re gopole gore modiro ko wa badimo and a re nyako dira modiro wa badimo gare ga dikoloto so re gopela re o romele ausi mahlodi 250 ya gage then ausi mahlodi le ena ye go bolela le bo ausi ba le ba dipitša ba tšiše ditswana tša gago then o tswele pele ka ba bangwe setlamo sa lena se fetse gabotse ee then re phedišaneng wa nkwa ke re bafo ya a ke nyako re le bona lapa lela le bone manaba le ka kgone gopelana tshwarela goba le hloka go ya go ena go tenagana pele e le ka tšea nako kae go tenagana nna go tenagana aowa wena mahlodi aowa alright wena se se o ka kgona nna se le tenagana alright mabaka re le palele ko go swarela mosadi o mmagorena ke eng ausi mahlodi bothata ke eng ntate morena ke kwa bohloko a ke nyako o ditlhalosa ke kwa bohloko and wa nkgopisa ka gore bana ba ke bona kgale ba sa mmonetse nna ke moswadi ba le ka moswadi wa ka a re matlhodi ema mo terateng ke ema a ke nyako o ditlhalosa o nkgopisitse mo gore a ke mmolesa ke re selo le gone jale ke ra ke nae tshwarela gae ba tla ntshwarele le bomme le botate a ke nae wena sesi nna ke re sa ilo tenagana le ausi mahlodi a tenagane alright nna ke le wena mama o ka kgona ba swarela ke no rela re o ka kgona wena ga ke le bothata fela tsaka ya wena ba kgopela tshwarelo and then e šale le bona gore ba go swarela goba bona ba go swarele na tate le nako tse ka moka nna godimo gaka segopea ke nang ye be ke le mo godimo gaka tate ke morapele be ke khunama ke bolela le modimo ke re ke kopa modimo a thuse bana ba bangwe e be batho a ba dire ka go loka ba kgwetse malapa jalo ka nna ke lelapa tse ke di bona ba mpontšha go tsona le bona ba kgona go tlhakana le tsona a ke re go gole ba gola ba metseng ya bona ka mola ke ga mmago bona a se ga bona le ge ke tlhobola mogala wa ka lengwalo le ile be ke sa bitse bana ba tate e ke iša lengwalo la ntlhobong be ke bitse ke sa magorena moroka o ile o ba kgopele tshwarelo e šale le bone jale o ya lololo a wa ene molato mo tate ke re nna yo bothata ke nao re ya go leboga nna te nnete yona ba nayo le bona o ka kgona ba kgopela tshwarelo fela a ba ka tlogela go dira o a ka tlogela go ntula tse a di dirang ke molebeletse a ditsantšea kare ke sekele ke mo nnang ka wena o ka kgona ba kgopela tshwarelo go nore ausi mahlodi ausi di mogadi ke kgopela tshwarelo alright mama nna re lebogile mogala bo a ke re yena a ne molato wena o ne molato le motho a kere alright nna re lebogile go ba le lena yang go dula fase le topolele garafo tše e leng gore o shotile ka tsona o tla tlo re botse le ya go topolela le tla re botsa gore polelwa lena re lefa beke tše tharo le tla re botsa phetolo gore e padile ge e tla mo e lokile ge e tla then ra tseba re go tloga mo re go thuša bua le a ikwešiša mama ee nna ke a leboga re tlo le kry-a ka moo ngaka nna ke a leboga thank you Lo go bitša ola mo ya ka timo moro tholong
Tharolong aya mathata ke gapa ke gorosha a ke skothani re le boga ka borele motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 ye fema re amogetše lapa la bobedi re le amogetše moroka monna ga borena ko o gorogile ka mogare ga lenanego la pitšeng tše kgolo nke o mo amogele semmušo o mo tamiše profa a ke go leboge malome ka kapa mogala ba gešo ga ke go tame ke ba ga mang ke ba ga diale alright ntate diale le tswa kae gae ka Waterfall empa go di bele ke dula ka mo Marthobolo alright le gona ke bele tswa mo Waterfall alright a gona molato ke gona ka pitšeng tše kgolo ka fa o bolela le yena ke mongaka moremi ka fale ke malome ka kapa o tla mo thieletša and then wa mo kwa gore o go botša reng ka leina ke mantate diale Jacob ne a gona molato malome ka kapa re a leboga Jacob diale ngwanešo ka mo ke ka lenaneo la pitšeng tša kgolo nna ke nna ka kapa ke ngaka moremi ke ntate makua ka fa ka kua ke malefo re kgopela gore founu e be silent fawe sa bobedi re kgopela gore o netefatše gore ga o bitše maina a dingaka ba porofeta le dikereke mo moyeng se sengwe gape dikarabo di arabiwa go ya ka mogo diputšo di arabiwa go ya ka mogo di boditšitšwego ka gona re kgopela nnete fela tafoleng godimo ga mathata ga go ditlaišego tša gago ka moka ga tšona tše e leng gore o ile wa be wa kwešiša gore go hlokagala gore o ngwalle pitšeng tše kgolo gore o kgone go hwetša tharolo ya mathata a gago se sengwe gape re kgopela gore mahlapa a sekebe a tšwelela ka baka la gore seyalemoya ga se amogele mahlapa seyalemoya se se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme ka gore yalo re tla kgopela gore lentšu le lengwe le lengwe le tšwa mo ge le fitla tsebeng ya motheeletši le dule gabotse e seke ya ba leo le lomelago ka baka la re tsebe ya motheeletši e ya hlomphiwa ruri sa mafelelo ngwanešo mo o bona di-camera fela camera tše ke tša go no netefatša gore nto ngwe le ngwe e bolelwang ka mo e be captured go seke gwa tloga ba le lebaka la gore ba ga diale ba fitlhile pitšeng tše kgolo ba bolela so e le gore ba ga diale ga ba bolela jalo e le gore moremi ga a bolela jalo e le gore kakapa ga a bolela jalo jale ka gore yalo ngwanešo ke tlo bapala setopolwana fa ke fetša go bapala setopolwana ke moka le tla tsena ditabeng
aga re a leboga le ka re fa ditaba Thobela ka pitjeng tse kgolo. Ke tabiša lena Mr. Kakapa, ke tabiša le Moroko. Ka moka le batheletši. Ka ge ke tlhalošitše gore ke nna Jacob wa ga Diatla. Mo ke tlile ka mathata a bophelo mo ileng baka le ka mo gae. Ke belegela gona mo lefatsheng la Waterval. Ke belegela ke le ka mogare ga gešo mogolo le abutaka re le babedi. Gone bjale ke bolela so a re sana batswadi re no ba babedi. Bjale nna ke a tlaišega ka lebaka le letee ka gore gone bjale a gona o ke mmonang a nthuša a lebeletša bophelo ba ka gore ana ge e le o di mogapa jwang. Ge nka re ke a itlhalosa re ke ithome mola sekolong mola ke tsene sekolo gona bo Waterval go ganne nete gore mme a ntseya a nkise ko sekolo sa bo Seabuswa. Ke lle mola ke thoma go tsena sekolo mola Seabuswa ka ona ngwaga 1999 ona ngwaga ke ileng ka ona o wa no tla selo ke dutse bosofe ke itirela di homework tsaka selonyana sela se tlile a ke tsebo ke moya gore ke soloma so sela sa no tla sa re kupu ka mogare ga tlhoga ka kabo nthwela ya ntirela le tshishwajana le leng la nakwanyana ga ne ntwela nabile ntshwere ka re ge ke re ke a tlhalosa ke tlhalosetša mme gore no man gape mo ke na le bothata lona lena tšatši le a no re bo nna reno a ntseela tlhogong a re bo nna reno man mo o ira ke puka ke gale ntse o bala mo o ira dilo tse ka moka go motlhaloganya go e lapile aowa go ya dikgwedi di a fela nthwela namile e ntira gore le ge ke le ka mogare ga tlase setse ke felela ke gore a ke sa kgona go dira selo se leng sa sekolo. Nthwela ile ya ntlaiša le gone bjale ntho ke phela ka yona a ke itse gore ke Solomon so seo ra tloga nna le mme a nkisa Felotsoko mo a nkišang gona ka re ge ba fitlha mola ba re man ke na le bothata ba badimo ra botšiša badimo ba raoa maina a ka leina le ba nthetseng lona a se leina le le swanetseng gore ba nreele lona alright go lokile ya ba ile gore ra botšiša gore bothata bjale ge go le sobe ra tlogana bjang ka gore šifa le re leina ba re no tšea mpudi le enkwa nthonyela ba re ke nko Ingletori nkwane go nna bona ba gale ba o gale le fitlhe mola le nyakeng lebitla le yane lebitla leo nna a re tsebe ba re thola felo ba re ke mogale ba re buitseng tabeng a re ge le fitlha mo ge le sa le kry lebitla leo le no re mo go le mo lena le kane o bona mara e le gona ka mo ne ntse ba dula gona mo le tlhabeng mo go iregile ka mokgong re tsamaile le malomo mo wa ka o ile a tlhokofala le mme fela ra tsamaya ra boa ra ge re boa mola a gona bokaone bo bodiragetseng mo bophelong baka ya ba o ka re namile go ba wese go tloga moo ao ge re sa re go wese go tloga moo ra tloga ra ya gape ko o mongwe la ra ntho wena ba go dirileng yona ntho ela e tlhagelela gona mo dibukeng tsela tsa go tsela ka re wena o motho wa sekolo wa botsebotse e tlhagelela gona mo dibukeng mo ene ntho ba go loileng ka yona e tsamaisana le re ke mebuye ya mabitla ke tsebe gore ba re digaka tse ge di mpona di bona senkeng ke tshwere ke badimo gore okay go lokile mo bjala ra kry-a se e leng gore nka re lekile go ikalafa ka sona moo a wa ra tswela pele nthwela namile ya thoma go ntswalela le ka mogare ga teng ka moo a ke tsebe gore ntho e leng ka mogare ga teng yaka ka mo go diregang ya mfasa e dira metlholo e ka moka ke fela dipelo ke irang and bjale e ntirile gore ke be motho o mongwe wa komelo and nna ne ke se motho le komelo ne ke tšhaba motho a nweleng jwala mara gone bjale o ka re ke nna ke belegetseng ka mogare nkgo kore bjale ke bonwa ke tiišitše bjale and ntho ya ntshenyetša e ntshenyeditše dilo ka moka le meberekong ge ke thoma ke a maketa mola ba tlo nghira gabotse mara kgwedi tse pedi nka se di fetse ka moo ntho e nkutlwisitseng botlhoko ebile ke a malobanyana e seng kgale ne ba nhirile gabotse ka tsona di-security tse kgwedi e one ka di-25 ke fetse go gola ya be le gona ebile ke tswile mberekong so ntho ya ntshwenya a ke itsebe gore ke selomang bjale mo ditšeng tse golo ke tlisitše ke lebaka la gore ke nayo family
mme o robetse re godisitse ke mme abutaka o gona abutaka a se motho nkareng o tshwana le nna le wena nka mme ya jwa nka do ra itekanela a itekanela bjale ge ile nna ke tetebeletse ke nnoši yena ka mogae bona ba le ba gešong mogolo go na le mogata malobe ke yena a lebeletseng tsa bophelo ba gage o bona gore nto e direga jwa nna le ena re kwane gore tlo tla a se mathomo thomile go e seta mare ka tsekole founu le ge e tsena bampitša mo ka re ge ke re ke bolela le yena da se gona mosegare ge founu thomo tsena a re ga a fitlha ka re ke bolela ena re na ke sa ya bjale ga a phedile gabotse na ke ne bothata bjale nna bothata bo boira bo aparela nna ka gore gone bjale a ke sa tseba pele le morago ene a re sana backup ya ka mola ga gešo mogolo ka moo ka gona go sekwane nna ke tsebe gore go tlhageletse kae mara nna ke le ge ke gola ke a bona gore go kwane so mme ga a robetse o ka re di-revenge di boelela mo rena and bjale nna a re tsebe selo gone bjale nna ke a bajwa go se ka mpona ke le sotla o mpona gore ke motho o ntebeletse mara nna ke a tekwa I feel myself gore no a ke right fela ke right total e ntshietsa lo tse ntšhi ntho e leng mo mmeleng wa ka ntho e yone e gona mo mmeleng wa ka e ntshietsa lo tse ntšhi thata gore ge ke dutse fatshe ke a tepodiša gore bjala ka gore šifa ke sana batswadi ba robetse and mola re godisitse ke ena mme a na nnoši ge le ba botate bona a ke nyako o bolela ka bona ka gore ke nna ke emeletseng ka maoto ka nyaka bona so a ke bolele ka bona gone bjale